Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Tata Ramon at taga Benguet. Ako nana, Mr. Lonely. Kaya't kuman nga isalaysay dito'y programam ti pakasaritaak. At damat basit langak. Nang runa idi kabambanwagak paylaeng. Ngem tirigat na ket sa anak met ang nakaasawa. Iso nga ita, agmay-maysak iti biyag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tata Ramon dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige Waldo, intan. Alas 7 pa lang. Saan pa'y siguro ang nakaturog ni Soledad? Una pare, kuyugan ka ang mangaram kan kuana. Kat sapay la ko ma, tamaaram maun. Wen nga rod, ngam, kaya't nakngata ni Soledad. Suplada dayjay. Ngam, anya ti ammom, no iso ti kagasat mo. Alang nga rod, intan, Waldo. Alan agtuktukan, Ramon. Si kalatan Anya kalakit din aya. taul at taul ti aso da. Saan mo nga italtala? Saan abalay? Nakagalot mat. Malaki din, agtuktukan. Intan, intan. Na, hoy, urahin na ka, Ramon. Ay, salbag ka mat, Ramon. Nangagmula ang tibusis ni Soledad. Nagdardaras ka na pimanaw. Kuang amin. Ay na, kasano ka nga rod ang makaaram nga inukasta. Jakman amo. Awan tured ko, Waldo. Mala, agsublita, intan. Agtataul manin di aso da Soledad. Aso nga rod, di agtaol. Alan, agtuktukan. Sige. Ay unay, pigsaam ti agtuktok tapno mangag ni Soledad. Wan. Naimbag nga rabim, Soledad. Nagpigsa ti panagtuktok mo? Apay aya, rab-rabiin nga mo may kagtuktok-tok. Ibaga mo na niya ti bagam ta pumanaw pan. Sige nga rod, inakon. Ha? Awan mo't lagayam importante nga ibagam ngam nakapigpigsa ti panagtuktok mo. Ingkan! Waldo, intan. Awan maganab ta ditoy. Sige, inta nga rodan. Nalpasa ka na nagkape, Ramon. Agawid akon. Kaya't mo ti uminom iti arak. Inak gumatang. Ha? Saan, Ramon? Sa anak mat nga umin-inom iti arak. Apay, kaya't mo ti agbartag? Nasaktanak iti inaramid ni Soledad. Lipat mo ni Soledad. Tinasayaat. Ingkarman ni Donata. Ni Donata? Wen, Kaya't nakngata. padasem latang nga ipalapal ti ayat mo. Bareng maisalat ako nada. Alaha Kaano ti kayat mo apanang sarong kartakan kuana? Tatulungan ka ang mangaram kan kuana. O sige, agkape kayo pay. Ken mangan kayo di talinutok apansit. Una. Ramon, manganta ka nung. Uwi na. Nakapasyar kayo man. Wen, Donata. Taumay kuman iyaram kan ni Ramon? Ha? Wen, Donata. Amom ka di. Kunana napintas ka. Kat napudno ka no ti panagayat na kan ka. Anya? Wen, Donata. Kat nusong batam. Ikalay sana ka kano adagos. Apay asika ti mangibagbaga iti dayta, Waldo. Ngamday tati pudno. Uy, Ramon. Agsao kamat ngaminan Ha? Kuhawal to. Intan. Kababain ba't numasingan ni Donata? Anya? Ay, anya kamatan, Ramon. Adda ka lang arudan iti sangon ni Donata. Di mo pa ilang imbaga tiriknam. Kwa?
Mabainak nga rod. Ala, baliwan tanto timang sarong karkan kwa na. Sige. Inton rabi. Ha? Kat napantangarod itayon. Mapanta inton rabi. Talaga nga ibaga akong terik na kini Donata. Ala, kuyugan ka manon. Barang makaasawa kan. Imbag kanyak, taddan nubyak. Day talaang, tadda ijay abroad. Apalan ka nga rod, Waldo. Isungarod at tulungan ka nga agaram. Tapno agidyan tangag kalaysa. Wala niya. Mayat day ta, Waldo. Aduyon ti kape kan asukar, Ramon. Ato'y matibayad ko, nana. Kitaang day ta sumungad. Ni Solidad. Damag ko nga ar-armam. Kuha, nana. Siyaksama ti pagsarsaritaan nyo. Ay, isaan, Solidad. Hoy, Ramon. Apay akas ta ti panagkitam kanyak, ha? Kuha. Napintas ka ngamin, Solidad. Wan, amok. Inak man laangan. Ay, Ramon. Uray agbaak kalatan abaraw no ni Solidad to pay matla ti maasawam. Ha? Kaasi kalaang no iso ti maasawam. Saan kanto matlaang anaragsak? Uyaw, dayjay a babae. Anya ka diti ibagayo, taadda kayo manan. Imay kayo manan, idi agsapa Kwa. Alan aramon, agsaukan. Apay, agaram kayo kanya. Ni Ramon ti agaram kan ka, Donata. Tultulungak laeng. Sungbata mon. Anya, kasano asong batak? Kat di nantupay maibaga tirik na kanya. Agsaukan aminin Ramon. Ha? Kuha. Intan, Waldo? Anya? Amangan no makasingata kini Donata. Anya kamatan Ramon. Donata, agpakada kami na. O sige, kat saan kayo nga agsubsubliwan? Ha? Ngamin, tukmam kamatlaang. Ay, salbag kamat Ramon. Masurunakan ka. Takrot kamat ita. Kababain ngamin no masingata ni Donata. Masidig ka man kanyak Ramon. Darasom. Apay aya. Nay ko. Apay tinapis nak nga Masurunak nga rod kan ka. Imbis nga ibagam tirik nam kan ni Donata. Nay ko. Ngam nagpakada kakit din adagaws. Imbis asangsang patalaang nuar arigawn. Kuha. Anya ngay ita. Tukmam kunanak ka. Katdinan kayat nga agsubli tapay. Awanan Mabainak ngamin, Waldo. Jak maiturid nga ibagatirik nak. Agnerbyo sa kunay. Nukas tamlaeng. Talaga asaan ka makaaram. Malay na kon. Agsinatan ditoy. Ay, Waldo! Waldo! Pasaran tanto ni Donata inton bigat Ay, di na kon sinumbatan pa Karurudnak ni Waldo. Sige, Uncle Tinaw. Agkapita, kabayatan ti pa nagpapainit ta dito'y arubayan. Ay ketuan anakan. Naibustay kapi kabara ko kay isong ay mayak tamaki kapi akman. Mayat Ramaw. Adda ka din balasa nga naaramaw. Awan pa, Uncle. Ay nabarok. Agawa ama. Tadi ka tumulad kanya kabaak. Kita man. Lakaya kaon. Yumawan pa'y asawak. Ay, nagriga ti awan katulungan na itibiyag kaanakan. Huwag ba akak? Kaya't naasawan. Imalak ka da kayo, Uncle. Ay saan Agaram ka. Agawaam ti agaram. Tapno makaasawa kan. Sige, Uncle. Bareng makaaram akon. Waldo! Dumagas ka pa Woo! Panak! Sige, inakaon. Papanan na nga tangay.
Dalan mat ngagturong ijay ayanda Donata tinagturungan na. Kan saanan nga imimay dito'y balaya. Manumatan alawas ajak nakit kita. Adda siguro trabaho na. Iswa makumikom ang tigayem ko. Ramon, kanakan! Uncle! Anya jay nanggagaw. Ngar-armam gayam ni Solidad. Wananggal. Ngam sanitan. Tasana na saya ati ugali na. Saan kun ngarman, Uncle? Ay, nasaya at nga raud. Mangsapul ka iti nasaysaya at ugali na kanakan. Da Norma, ken Vilma at Agadaya. Ingkarman ida. Armak ida adwa, Uncle? No asino ti mangsungbat ken ka, di iso ti kalaysam. Ni Donata ti armak ita, Uncle. Kat padasag to asarungkaran inton rabi Donata? Uncle. Ni Donata di tamyanan. Alang araw. Kartingam, tamangan no maunanda ka. Awan mo't amok asabali nga agar-aram kan kuana, Uncle. Nasayaat nga ro, no kasta. Ala, Uncle. Umunig tayo di tabalay. Tagmerienda tayo. At daginatang ko itay at tinapay kan soft drink. Alaman nga ro, kanakan. Pag isutiranta ka, umayak makimerienda. Anya ti ibagam, Ramon. Kuha ngamin. No umay nakarman, ladingitek Ramon. Ngam addan ka ayan-ayat ko. Adan kaayan ayat mo? Uwan, ni Waldo agayim mo. Ni Waldo? Uwan, sinong bata kon, kat agayan ayat kamin. Iso asaan ka nga agsubsublipay, Ramon. Naimbag nga agsapam, Ramon. Nakaumay ka man dito'y balay may. Apay ngay Waldo? Kayan ayat mo matgaya man ni Donata. Pasensyakan Ngam idi pinadas ko nga inaram. Tatukmam kamot nga road. Sinong batan nakadagos? Tasyak kanugayam ti ay ayatan na itinalimod. Saan asika? Pasensyakan, Ramon. Ngam agkalaysa kamin kan ni Donata iti mabiit. Anya? Addamat bakak ama parte. Kan addamat tarakan ni Donata ababoy. Taadalakat nga rupigirina. Isong awan parikot iti makan. Addamat tan urnong ko iti panaggardin ko. Di mabalin minti agkalaysa. Di mat adda kayan ayat mo iti abroad? Awan day jay pare. Insukat na kun iti foreigner. Aya? Sige nga Rod. Kablawan ka, Waldo. Good morning, Uncle Tinong. Umayak man makikapi dito'y balay mo. Nay, naliday ka kaday? Huwag, Uncle. Ngamin, ni Donata nga rarmak. Kaya nayat matan ni Waldo agayam ko. Ay, awan ang araw. Inunaan na kan. Awan sa talaga tigasat ko iti babae, Uncle. Ay, di ka mawanan ni tinamnama. Ingkarman ni Vilma. Wano ni Norma. Sige, Uncle. Padasak idang arman. Anya ti gagaram manong Ramon? Kuha, Vilma. Daytay. Kuha. Umay ka agaram? Uwan ko ma. Sorry Ngam adan boyfriend ko. Kat umadanin ti kalay sami. May isa nga engineer ti boyfriend ko. Kasta ka di. Iso sorry, manong Ramon. Saan ka lata maupay, kanakan? Ingkarman ni Norma. Sana, Uncle? Mapayak lang. Awanan tinamnamak ang makaasawa pa'y. Di kagsaw iti kasta. Ingkakit diarman ni Norma. Ang mga no di nakayat, Uncle. Awan matamok akayan ayat na. Iso nga ingkarman. Sige, Uncle.
Padasak asarungkaran inton rabi. O may naggayam Arman, Manong Ramon? Uwen ko ma, Norma. Sorry, ngamadan ka ayan-ayat ko. Anya di mga angot ko. Ha? May sa negosyante ti kaayan-ayat ko. Impagdayjay taado ti kwartana. Sikan sama tinaangot, ha? Ha? Kan may sa, oray awan nobyok, san kalagta akayat. Kita man day talangam? Kan naangot ka? O may nagsarungkaran? Kat kasta ti angot mo? Ha? Kaslasaan ka ang nagdigdigos? Kwa. Sa bali di payud mo. Ammo Manong Ramon, inaldawak nga agdigos. Iso adyak kayat tikaskan ka nga da payud na. Ha? Tapno damayat kan kabalasang, ang digos ka kanayon. Kan agsukat kay ti kawas mo. Taore agdigos ka nga agpaiso, no paulit-ulit ti kawas mo at di mo labaan, na ang dud kalata. Maawatam ka di, ha? Kwa. Naturad kang agaram itikas kanya ka nakapimpintas. Ngam na ang dud ka mat. Agbain ka kumamat. Sige. Agawid akon. Pasensyakan, Norma. Nabay na nakiti husto iti day tagun daway, Mr. Lonely. Agingga ita, jaklat tamalipatan, dagiti imprang ka ni Norma kanyak nga imbaga. Anasken kano nga agdigusak, tanaang dudak. Kat kastang agpaiso ti inaramid ko. Kat nasursurok pay kit din ti agaramat iti bangbanglo. Ngem sipud idin, saan akon anagarampay. Kat impamaysakon tinaggargar den. Lakaya kon, agtawanak itan iti 50 ket 5. Ket nalabit, akastoy tigasat ko. Ti agbaak. Tuy pagayam mo, Tata Ramon. Tata Ramon, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. At dadag itay talagaan na ituding ngagbaak. Taday takit nga rod ti makuna agasat da. Ngam apay kit din adiyo intuloy tinagaram, Tata Ramon. Anya ti amuyong ay. Nga oray agtawon kayon iti 50 ket 5. Kat makasara kayo latta iti para kada kayo. Iti makuna nga ayat, saan nga importante ti tawan. No di kat ti kinapudno ti panagayatyo iti tunggal maysa. Ala, Tata Ramon, sapay la ko ma, ta makasara kayo iti para kada kayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Tata Ramon at taga Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.